I'm on the road again. Da-da-dee-da, on the road again. Hello. I would like to speak about campers. Campers på svenska ja matkailukori in Finnish. I have experience on mobile living. I have lived 6 years in a normal camper car, 1 year in camper trailer, and now I have this camper for 4 years. Eli mulla on kokemusta sekä asuntoautosta 6 vuotta ja asuntovaunusta vuoden ja sitten tästä matkailuvaunusta, matkailukorista. 4 vuotta suurin osa ajasta nukkunut tässä. 6 år i husbil, 1 år i husvagn och sen den här campern i 4 år. The biggest reason why to have a camper is that it's easier to maneuver. I mean, with it you can go into the terrain, you fit into the parking lot, and if in winter you will not get stuck, and and you can make the U-turn, which is very hard to do with a big camper car or the camper trailer. Eli suurin syy on liikkuvuus. Pääsee maastoon, voi tehdä U-käännöksiä, pääsee parkkiruutuun, nelivedolla pääsee vaikka olisi liukastakin. Alltså, största orsaken till att jag har fallit för den här campern så är att det är lätt att röra sig. Man kommer ut i terrängen, på vintern så har man fyrhjulsdrift, man ryms i parkrutan och man kan göra U-sväng, vilket är mycket besvärligt med en stor husbil eller med en husvagn. And I'm going to make some videos where I will speak about campers. I speak why it's more affordable. I speak about building it yourself. I speak about technical stuff like wood heating, and then practical life. Och då så tänkte jag göra flera videon där jag talar om campers, varför det är billigare än andra mobila fordon eller mobila hem. Du kan bygga den själv, det ska vi diskutera. Tekniska saker, tekniska lösningar tar jag upp, till exempel uppvärmning med ved. Och sen andra praktiska saker gällande livet när man lever mobilt. Eli ajatus olisi tehdä näitä videoita ja kertoa miksi tällainen asumiskori on edullisempi kuin muut liikkuvat kodit ja miten sä voit sen rakentaa itse ja tekniset ratkaisut kuten puulämmitys ja sitten käytännön asiat liittyen elämiseen tien päällä. That's my life. Da 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 da. Dum dum dum.